Samo da znate koliko ću koju pjesmu trebalo naučiti. Dobro, prošli puta je bacao kape, šalove, rukavice, košulje u publiku, a to je bila čista havarija, ne mogu vam ni pričat. Uglavnom, sad imaš Šešir, evo majstore ruka, možeš sam, možeš, dobro? Pogledajte taj styling. Tarik Rašid Begović pjeva pjesmu u jednoj Azri. Ima tu i koreografije, ne bojte se ništa. Pomogli da siđeš, ne daj Bože, nešto da se desi. Evo ovako, dragi moji, to je bio naš Tarik. Sa ovim interesant Šešir. Evo Sjeka čuva, Šešir, brine se ona za stvar, ne boj se. Vrati mu Sjeko, to je njegov Šešir, pa ne boš toliko.